Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons vous faire une lecture de ce tugiye kubasomera itangazo ryatanzwe na Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irakomeza gushyira mu bikorwa inshingano yiyemeje mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro bya Doha. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramenyesha abaturage b'igihugu ndetse n'amahanga ko yarekuye abantu 15 mu rwego rwo kubahiriza ibyo yiyemeje mu buryo bwo kurekura imfungwa. Bwashyizweho umukono ku wa 14 Nzeri 2025 mu rwego rw'ibiganiro bya Doha. Iki gikorwa cyafashijwe na komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CHCR mu gihe cyahereye ku wa 6 kugeza ku wa 7 Kanama 2026, aho yakoraga nk'umuhuza utabogama. Abantu barekuwe batwawe bava Beni maze bashyikirizwa FCM 23 nyuma yo kunyuzwa ku butaka bwa Uganda. Ibyo bikaba byarashobotse ku bufatanye n'inzego zifitiye ububasha muri Uganda. Iki gikorwa cyakozwe ku bwumvikane bw'abarekuwe hubahirizwa umutekano wabo, agaciro ka muntu ndetse n'ingamba z'isuku n'ubuzima zari zikenewe. Iyi ntambwe iri mu bikorwa bigenda bishyirwa mu bikorwa buhoro buhoro mu rwego rw'ibyemeranijwe mu biganiro bya Doha. Muri ibyo harimo iby'impande zombi ziyemeje ku bijyanye no kubahiriza agahenge, gufata ingamba zo kubaka icyizere ndetse no kunoza uburyo bwo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Ibi kandi bijyanye no gukomeza ibiganiro bigamije kurangiza amasezerano 6 asigaye azafasha kugera ku masezerano y'amahoro arambye kandi yuzuye. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko iki gikorwa kigaragaza ubushake bwiza ndetse n'umwanzuro wayo wo kubahiriza inshingano yiyemereye ku bushake. Ariko kandi guverinoma iributsa ko kugira ngo iki gikorwa cy'amahoro kigende neza bisaba ko impande zose zishyira mu bikorwa inshingano ziyemeje ku buryo bungana kandi bwuzuye. Muri icyo gihe Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye mu buryo bukomeye cyane ibikorwa bikomeje kurenga ku gahenge no kubyemeranijweho, ndetse inenga ibikorwa by'ubushotoranyi ishinja u Rwanda na SM 23. Ivuga ko bikomeje kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ibiganiro bya Doha kandi bigashyira mu kaga icyizere abantu bafitiye uwo murongo w'amahoro. Guverinoma irasaba ko uburyo bwo kugenzura no kwemeza amakuru ku buryo bw'impande zombi bushyirwa mu bikorwa neza kugira ngo ibibazo n'ibikorwa byo kurenga ku gahenge bivugwa bishobore gukorerwa igenzura ryigenga ku butaka nk'uko byemeranyijweho mu biganiro bya Doha. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashimira komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare ku ruhare yagize nk'umuhuza utabogama muri iki gikorwa, ndetse ikanashimira ubuyobozi bwa Uganda ku bufasha bwatanze kugira ngo iki gikorwa gishoboke. Mu gusoza, Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko igishyigikiye inzira y'amahoro kandi ko yiyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo yemeye mu bwizerwe. Irasaba impande zose kugira ubushake bukomeye bwo guhindura ibyo ziyemeje ibikorwa bifatika ku butaka, hubahirizwa byimazeyo ubusugire, ubudahangarwa bw'ubutaka n'inyungu z'ingenzi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Les intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Reka ngushimire cyane wo kurikira ibiganiro byacu hano kuri The Quick Times News, kanizere ko umeze neza cyane. Ni itangazo
itangazo rya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko batangiye kubahiriza bimwe mu bigize amasezerano basinyiye i Doha, ndetse unabona ko nyine bavuga bati twebwe ibyo turi gukora turi kugerageza kuba twabishyira mu bikorwa, ariko n'abandi bagire bigaragaza ndetse bashyire n'ibintu mu bikorwa kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Aho bavuga bati ibyinshi ko twe tubibona biri kugenda bijya mu buryo cyane. Ni itangazo rero rya leta ya Kinshasa ku bijyanye na gahunda y'ibiganiro bya Doha. Ni itangazo najyayije no kubashakira ibaruwa yaryo. Ni ibaruwa ya Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangajwe ku wa 7 Kanama 2026. Irimo amagambo akomeye cyane, ndetse afite na byinshi yahindura. Icya mbere ni uko icyo ugomba kumenya ari uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarekuye abantu 15. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yashyize mu bikorwa ibyo yiyemeje muri gahunda ya Doha. Irekuye abantu 15 hakurikijwe uburyo bwo kurekura imfungwa bwashyizweho umukono ku wa 14 Nzeri 2025. Cyo ni igice cya mbere. Aba bantu barekuwe hagati ya tariki ya 6 na 7 Kanama 2025, babifashijwemo na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yakoraga nk'umuhuza utabogama. Icya kabiri no kumenya ngo abo bantu byagenze bita abantu 15 bavuye he, byagenze gute nyine kugira ngo bashyikirizwe AFC 23. Iyi baruwa ivuga ko umuryango utabara imbabare wafashije mu gutwara abo bantu bavuye i Beni bakanyuzwa ku butaka bwa Uganda, hanyuma bagashyikirizwa AFC M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibyo byakozwe ku bwumvikane bw'abarekuwe, hubahirizwa umutekano wabo, agaciro ka muntu ndetse n'ibisabwa mu rwego rw'ubuzima. Icya gatatu ni intambwe yo gushyira mu bikorwa byo bumvikanye i Doha. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko iri rekurwa ari intambwe mu ishyirwa mu bikorwa buhoro buhoro ry'ibyemeranijweho muri gahunda ya Doha. Harimo kandi ibyo impande zombi ziyemeje ko bijyanye no kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano, ingamba zo kubaka icyizere ndetse no gushyira mu bikorwa uburyo bwo kugenzura no kubahiriza ibyo biyemeje ku mpande zombi, ndetse no kuba bahagarika imirwano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo inavuga ko ibiganiro bigikomeje, aho bavuga bati guverinoma ivuga ko hakomeje ibiganiro n'imishyikirano ndetse ko hasigaye gushyirwaho umukono kuri protokole ya 6 isigaye kugira ngo amaherezo ndetse habeho amasezerano y'amahoro yuzuye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko kandi iki gikorwa kigaragaza ubushake bwayo. Muri iyi baruwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko irekurwa ry'aba bantu 15 ari ikimenyetso gifatika cy'ubushake bwayo no kwiyemeza kubahiriza ibyo yemeyeho ku bushake. Ariko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iributsa ko insinzi y'iyi gahunda ishingiye ku kuba impande zombi zizashyira mu bikorwa ibyo ziyemeje mu buryo bwuzuye kandi bwungikanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanashinje u Rwanda na AFC 23 gukomeza kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano
iki ni kimwe mu bice bikomeye cyane by'iyi baruwa, aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yamaganira kure cyane ibyo ivuga ko ari ukurenga kenshi ku ihagarikwa ry'imirwano ndetse no kutubahiriza iby'impande zombi zumvikanyeho. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda na FC23 gukomeza ibikorwa by'imirwano, ivuga ko ibyo bikorwa bikoma mu nkokora ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya Doha kandi bikangiza icyizere muri iyo gahunda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iranasaba kandi ko uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'amahoro bushyirwa mu bikorwa. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse inakomeza nyine iniyarangiriza abantu kuba banahagarika imirwano, riravuga FC23 ndetse n'ibyo bemeje byose bakabishyira mu bikorwa. Iyi mekanizme n'ubundi igamije gufasha kugira ngo ibirego by'ibikorwa byo kurenga ku masezerano bishobore gukorerwa igenzurwa ryigenga ku butaka ndetse hakurikijwe iby'impande zombi zumvikanyeho muri gahunda ya Doha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimiye umuryango utabara imbabare kubera uruhare yagize nk'umuhuza utabogama muri iki gikorwa cyo kurekura abantu 15. Yanashimiye kandi inzego za Uganda kubera uruhare zagize mu korohereza urujya n'uruza rw'abo bantu banyuze ku butaka bwa Uganda. Mu gusoza, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko igikomeje gushyigikira inzira y'amahoro kandi ko yiyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo yemeye muri gahunda ya Doha. Irasaba impande zose guhindura ibyo ziyemeje mu bikorwa bifatika ku butaka, hubahirizwa ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubusugire bw'ubutaka bwayo, inyungu z'ibanze za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo nuko bimeze rero, nibyo FC23 isabwa kuba yakuzuza ndetse n'u Rwanda mwumvise ko baruvuzemo, bakaba bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje Doha ndetse bakaba banagira nyine uko bagenda bashyira mu bikorwa izo gahunda zose. Ariko kandi nsozi iyi nkuru, Amerika nayo yatangaje kuri ibi ivuga ko ishyigikiye irekurwa ry'abantu 15 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko bishimiye kandi bemera ihererekanwa rya mbere ry'abantu 15 bari bafungiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakuwe mu maboko y'inzego za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagashyikirizwa AFC23 mu rwego rwa gahunda yo guhererekanya imfungwa yashyizweho n'amasezerano ya Doha. Iyo gahunda yashyizweho umukono na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC23 umwaka ushize kandi igamije korohereza irekurwa no guhererekanya abantu bafunzwe n'impande zombi mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro. Amerika yavuze ko ishimira cyane uruhare rukomeye rwa komite mpuzamahanga ya Croix Rouge mu guhuza impande zombi no gufasha kugira ngo ihererekanwa ry'abo bantu rikorwa ndetse rinakorwa mu mutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko iki gikorwa gitanga ikimenyetso cy'uko ari umuvuduko mushya ugana ku mahoro arambye ndetse kikaba gishobora gufasha kongera icyizere hagati y'abaturage bagizweho ingaruka n'amakimbirane. Amerika kandi yashimiye Qatar kubera uruhare ikomeje kugira ku bufatanye na ICRC mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye impande zombi gukomeza uwo murongo w'ubufatanye kugira ngo gahunda zemeranyijweho muri Doha zishyirwe
mu bikorwa mu buryo bwuzuye cyane. Ubwo nuko bimeze rero, nuko gahunda zimeze. Reka ngushimire cyane, mubwire ngo ukomeze ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News kugira ngo dukomeze kubana mu makuru agiye atandukanye, inkuru zo zikugeraho buri kanya, ubundi nkubwire ngo uhahe uronke, Imana ibane nawe mu byo ukora byose.